Biz üründürdü yeguga daярдаш үчүн эмне кылыш керек? Üründü alıp paketten alıp бардыгын мындай чыныйларга болбосом баягы стеклянный идиштерге салып туруп, анан бул урукту минимум эч болбоду дегенде 12 саат жылуу сууга чылап коюш керек. Чтобы мунун кабыгы катуу болот, анан өтө кургаган. Ошо кабыгы нымды сиңирип толуш керек, нымга толуш керек. Егер силер антпай туура сееп койсоңор, о жерге сепкенден кийин аядагы нымды бул кеминде 15 күн сиңириш керек да, 15 күндө зорго сиңирет да. Ал жерде аякта эрте 3-5 күн, 7 күн дегенде чыгып кетиш үчүн биз урукту биринчи бирде даярдап алабыз. Даярдоо, мына салдык уруктарды суулап келгиле. Жылымык суу. Мынакей, көрдүңөрбү? Мына болду. Бул урук ушинтип уюп турат. Айтып атам. Эң азы 12 саат. Куйгандан кийин бул сиңире берет. Ар 2,5 саат, 3 саатта баягы муздап калат. Дагы жылымык суу куюш керек. Тек койбош керек. Мына сууну алат. Бул муздап калды. Бул суу сизге болбойт жо, мынакей. Мынакей көрдүңүз? Мына болду, мынакей суу калган жок. Сен мунунга куйсаң кайта муздап калат да. Ошон үчүн мындай кылып тур. Мына көрдүңөрбү? Канча эмгени билинип турат. Мына уже урук самакташып калган, шиши баштаган, көбө баштаган. Мына эми буга мунугу жылымык сууну мына. Эми кээ бир мезгилде көчөттү тез жеткизиш үчүн прикрывать этпей ушул жерден сразу жетиртип 4-6 кулакка анан сразу талаага чыгарып кетет да. Ал баягы мындай шашылыш убактарда, жолдон кечип кеткен мезгилдерде ошого апарат. Бирөөнү чийип берейин силерге. Мына мунуну мындай кылып туруп, мына жерге биз урук себе турган линия кылып коебуз. Мына. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Мунугу жөөккө биз урукту тыштайбыз. Болгон, мынакей. Мындай туруп. Мына азыр мына үчтү белгилеп кете берет. Мына көрдүңөрбү? Мунугу чекеси көрдүңөрбү? Мындай кылып басабыз. Раман муну тегизде чектесин. Мунунда биягына себебиз. Себебиз мунугу уруктун аралыгын 2 сантиметрден 2,5 кылса болот деп биягын. Биягын 3-кө чейин боло берет. Муну каласаңар, эгер жайыңар кенен болсо 3тен койгула. Жайыңар неме болсо 2ден койгула. Bir kukutun dandan kalın bolboş gerek de üstüne bergen prinsipler. Yemi munonda sizler jana kukutun dandan neme kılbasыңар. Mına. Munonda mun töle kete beresiңер. Mına boldu. Gördüңүздөр mü? Mına. Bunu tolturabız eken da. Mına jөөккө gana berip koysunlar. Sen korkpayсыңар. Munda kalın bolboyt, onu menен teң болгон özü 1-2 santimetr bolot. Mına. Gördüңүздөр, biz başında bunu 90%'den kem emes nımdan aldık. Üröndü severden aldım. Oşo nımdılıktın negizinde munogu ürön sevilip üstüne prinsipke verildi. Yemi su verilmeydi. Şu mançala kalar. Bu 3-4 sutkadan anan su talap kılan. Eğer gün açık olsa şu güngüde. Can çaşın olsa bu 5 günden keyin talap olur suga. Sunu, keyinki sunu belerde sözsüz 1 metre karasınlar. Bunun beti 10-10'da kal bop-boz bolup kaç gerek. Tay kanday bolup turasın dedi. Buna topraklar turasın, onu bolup. Buna onu kottu şunda bozorup kalgandan su veresin. Ağa sen sunu neme olmaysınlar. Çıkkandan keyin o bozorup jakşı şamaldatıp anan veresin. Çıkkandan önce совсем azayat su. Çıkkanга çeyин su görü. Sebep keyir uruklar jakşı emden kalıp geçip kalat. Oşon üçün tez nımda turar. Hem bu duganı gelgiler. Kolumla sayıp koysanlar. 60 santimetreden 1 metre geçen oluyor. Ben bunu çakan üstünden 60'tan kılgıladı otam. Bu javılgan mança turat. Siler ona birçak buçun kanamda açıp kalaysınlar. Eğer bunu tep-tekiz bop-boz bolek bolsa anda kayta cevap koyuyorsunuz.
Anam bu 5 gün, 7 günden de tegiz bop-boz bolup kalat. Ondan da bozulup kalat. Oşonda bozulup kalanda erteң menen saat 9'larda o 10'ga çeyin açıp juka leke menen su beresiңер. Juka beresiңер, çapıldatpайсыңар. Anam 20 minut. Anan keyin jabasыңар. Şol mındı toluk singirip ketсе, çıkkan köçötün karasan bolboyt. Kasal bolboyt. Seri kinildep jana zildep ketpeyt muğundan. Muğundan jıgıla beret ko sapsar oldu. Oşo siler oşon desingер da suunu bertür jap koysaňar, su jakşı singbey kalat dagı üstüne tebet dagı köçöttü sarı zil kılar. Mınday turup ele köçöt, tamır taptaz alsaң var. Neden ümit öyle beret de. Anan keyin gevleri karasan dep koyat, ali kanoe kinil. Kara tamır çirip ketet. Al su bayağı tügünde kum jok, suunu tatpay koygun. Su zak öde teyip koyat. Karasan bolup ketet. 3 sutka minimum. Mınanda gün tiyip tursa 3 sutka açpayt. Biroq sözsüz nerede lampochka koyuladi. Mına kes. Buna 3 metrga 3 ta lampochka koyuladi. Je 2 lampochka koyuladi.